Hi guys! I'm Carissa, a travel agency owner. Ay nangutana in one of my video if kailangan ba daw og show money if you travel abroad. So sa ako ang video about Hong Kong and Thailand siya nangutana. If visa-free country lang ang imo ang adtuan, dili siya kailangan og show money. But it really depends sa imuha if na ba kay work or wala kay work. So, if na kay work, usually dili kay siya kailangan as long as you have proof nga na kay trabaho. Mangutana lang na sila sa mga unemployed. Mangutana sila unsa man imong source of income, na ba kay savings. It really depends sa imong immigration officer if mangayo siya og bank statement nimo. So, if employed ka or na kay negosyo, dili jud na ginapangayo ang imong bank statement sa immigration officer. Nakaadto na ko Hong Kong and Singapore, never ko gipangayuan og bank statement or show money. On the other hand, sa mga countries na kailangan og visa, for example, Japan. Nag-adto ko og Japan last April. Kung moadto kag Japan, kailangan ka mag-apply og visa. Kailangan jud nimo og show money. Kailangan dako-dako jud ang sulod sa imong savings account for you to be approved of Japan visa. Kung moadto ka og US or Europe, kailangan jud nimo og show money kay kailangan man nimo mo apply og visa to visit that destinations. Unsa maigasto nimo if wala kay kwarta mo adto ka didto, labi na nga mas mahal ang ilahang currency compared to the Philippine currency. Pag-ask jud na sila, pero ayaw ka balaka if visit lang ka og mga visa-free country like Singapore, Hong Kong, Taiwan, Indonesia, Malaysia, dili jud na ginapangayuan og show money. Usually, dili jud na ginapangayuan. As long as you have proof na employed ka, negosyante ka, dili jud na mo question or mangayo ang immigration officer of any show money or bank statement. So for the unemployed, i-ready na lang jud ninyo inyong bank statement. Mao lang jud na ako ang ma-advise sa inyo ha para maka-travel jud mo outside the Philippines na walay problema. Follow me for more travel tips and flight promos. Bye!